Ia talawhala lau whafunganga, ia whatala whatu ia Samuelu ana tafa pa ia i tu e wha.
Ia le ngata e tafa o Amerika nei, ia e whapena le atu lau whamalo, whaftai le mafuta mai i le tātou nei porkalame e Filifilia oe e le Atua. O le lofa mareanga le leo le Atua, o mawhai e tātou o nāu lia mai o le nei aso i le Manuia. Whaftai te le lava i leo nā lofa malonanga le lei, o ia tai mai o lo o tau soifua, ma si o mātou nei o la vai. Ia o whafori tātou porkalame whātulanga ina o afi, po o asa wharaile. O nei o la o tau o ona Samuelu Matafeo, ia whaata se foi male IT, Dani Ipache, ia o i ma ua o le a whafoina o le tātou vaa i le nei tō la fiafi, ia e mana a mia umalawa le au vaa e fiosofi te tonu o le vaa, tātou te o whaatas, pe sou le same, ia tātou te wholau lava i le Manuia i le alofa maleanga le lei o le Atua, tupu mai e o le atanu, ia te le tui tau selu atu. O nā ua ta oto pa ia ma oto mamari o tau lawa ma whaafiuanga, ia le nā fōua o tau tausi, ia o iai pēa le whau unga le Atua, ia wa o tau o pale o ana ngā ruenga. Samoa ia māpu maia whai o sina malolonga, a wawhi au ma ngā ruenga sa o tau o na whaafeanga iai, ia o le nei taimi, ia, ni heilo le manatu whapea, ia o le a sāwali vali le tātou porkalame ona o le tātou ni taimi whātulanga ina, ai mamoli atu le whaftai ma le whamalo, ia tupu mai o le atanu, au na tofia le tua, whale tua, ia le ngata le awane ngalo ia te tātou ana au auna, i wasenga o awa o Filifilia, la tau te whautua ina o le ngaruenga, ia whapena fwoi le wasenga i whale tua, o wao ilo la tō whautua ina, ia o re ngāruenga tofi pei o na wala au inai o i la tō. Ia o re nei taimi Samoa i lau whaafonga mai, alo maia o le porkalame o whaatulanga ina e Filifilia oe e le Atua. O le peso le amatairi tātou ne porkalame o si mai lau whaafonga o a whaasfu matasi minute te ainele tu la se folo. Ia, whaafonga mai e le pese o saunia ma o tau. Lo pele sau safe in my fire my ears so tala sound safe in my fire my ears so tala muswelinga te fasia ai pupula mata if you mapua e afe lo fale si yo uta o tu ai ma o mwenga se sound safe in my fire my ears so tala muswelinga te fasia ai pupula mata if you mapua e afe lo fale si yo uta o tu ai ma o mwenga se se vanu lo tu se ai malu ai ti apolo ai tu mau e alo fa
fasia ai pupula mata e fiamapua e afe ulufale si yo uta ontuani ma omoengase no pele sao safe in my by my ears so tala muswelinga se fasia ai pupula mata e fiamapua e afe ulufale si yo uta ontuani ma omoengase so safe in my by my ears so tala muswelinga te fasia ai pupula mata e fiamapua e afe ulufale si yo uta ontuani ma omoengase so safe in my by my ears so tala muswelinga te fasia ai pupula mata e fiamapua e afe ulufale si yo uta ontuani ma omoengase Ia whaftai whamalo mātango whio por pese nā sa tātou whanongolongo iai. Ia mapu maia I whale nei ia wā fo I la o tau ngā ruanga whita. Ia sa o tōna iai nei tū la o le aso. Ia via pera lofa maleanga le leo le tua wa ia whaia o mea sili o malawa. Mo o tau iai le ngata fo I lea. Ia o le nei tū ori ke lope. Ia o le nei tū ia 50-50. Lo ngala lo le olanga I te tono Amerika o na o le tele o mea te tupu ia ele ngata I lea ia o tala fia I le whamai wa amata o na ngā I lalo o numera ia e aluaru pelunga numera le influenza ia ele sea whaina o na o lo iai pia le tongfitia le vaila au le tongfitinga o le influenza a le taimile nei ia tātou tala noa ia le tūlanga ia o iai ia la au whasaina te tono o Amerika, ia ea whainai o ngā luenga, ia ele ngata I lea. Ia o le ase tangata I ma se vava ai, a le tangata, I lea tūlanga pe o na pāsi ai le nei atunuu, le vaila au e whasaina fo I po le la au, o le marijuana, ia lea wa whaongaina I le atunuu nei, ia for the medical medicine in a way. Nala na ia e mana ia tatu tala noa lai titi ai lea mata upu ona e au ngā. Ia to e tala noa e fwoi nei la fiafi I le side effects o le coronavirus shot, especially when you take the second one. E au ngā fwoi e tatu te wa ai te toa iai, ia e le whape e whai atu tala ia awane e whaia pe e te whiwhi ai le ai e pule lava le tama le lo matua I lana me e whai. Aina ona whamanatu atu ma whaeilo atu ina nei tupu mai o ni ti ngā I lau tino aia e malama I le mafuanga walai ona tupu ia o nei ti ngā mawhaingata I ate. Oi, o le pokalame lava ia, e Filifilia o le tua. E ta tele lava lona whaungaina I so si taimi lava. O ne ere manatu au tū lava o le si o whaunga o le tai au fau. Filifilia lava I tātou e le tua. I le lalo langi le nei.
mamori i o ai lo na finangalo i lea i tū ma le i tū. Le wingo le upo le i tū ma le i tū. O le mea o lo ta ocho i le finangalo fa a lia o le atua. E manao e fa ai loa tuai o ia o le atua ele o tātou. Ia, tātou tātala noa i tūlanga e mānaia i le tātou toi te patau la i le au ngā o lo tātou bo o mai i le nei vai tau o le olanga ua tātou ona iai. E le matau pe whapea, a tātou wa ai le tūlanga o lo iai ngā luenga te tono o Amerika. Ia e le matau pure whapea o le fesili lo fesili le tō telu tangata e mese o ngā luenga whapea. A sause tasi fo i le apalai i se ngā luenga. Ai ave whaile truck test. Ai fail mai le tamana. Ona i aile vai la au whaasa i ne whaasa. Ona tango mia le tangata. Na ila le pupuinga le osa whapea e le mawhai ona talia le tangata te tonu o re ngā ruenga. Ona o le puipuinga o le saunga le mō. Le tūlafono la lina. Wa se fulu tausanga taluai. Mo o mai le tausanga lima ne tausanga. Wa polesi lava le tūlafono lea. E whaofi tu tonu i ngā ruenga. E se company. Ai sawa e fo ila e tua ma le tamawhole whaatau tau sala le company pe a o i le mata upu lea. Ana nei. Ia sa maftatala e ma se tasi o uso sa whaatumulana pepa. E su eso na hawa noa. I o ile ngā ruenga o lo iai. Ia e fesili lava ia, fesili lava ia, e au ngā tala noa le uso, po le are tūlanga o lo iai, o ia i vaila au whasaina, ia ma le telo isi mau mea lava. O lunga la nā le human resource, o le la tōlana e nafa ma le mata upure la, tala noa i la tō, ona tuina maile i lalo ia te mātou ia supervisor. Ona toe toe amataina fo i leo le whaatala ma le tangata o le a whaapea e maua so nā wanoa e whaingarewa ngai. Matara no ma le uso le pe ua luova i aso sa whaatali la se i o mai te tonu le suenga o le truck test. E sau le truck test le uso lea e positive. Positive. O le fesili la sa tuina mai fo i le i le supervisor. Ia te au iei. O le asa uro iei Samuelu le mata o purina. O no nai sau le suenga e positive. E le tula fono le lalo le vava ainga ma pulenga te tono o ngā luenga. I lalo lava o ngā luenga essential. A toa o ma Amerika. Toa tele atangata e siasa o la toa na iloa. E le mawhai ona o te ena le tangata le sa o na ngā lue. Ona i eile i unga. E le mafuanga. Ona e ele right o tangata lea. E le mawhai ona ia whaailoa i eila na card. Whai le mawhai na whaonga e na ia le la au lea. Ia, during the time of the interview. Ai a sauala tangata le whaali mai whapea. Ia, e tusa pe positive la just. Ai ona o le eila o pepa wha Manuia. E pepa wha Manuia. O le Filifilia na le la, ia, mai ia, Sam ona o le supervisor o le tūlena, o la sau roe tūlanga lea. O le mea mua lava o mai atia, o lo va ai te tono le sensor Atua, e le tūla fono lo ta otoai, ma le puinga, le bylaws i te tono i le vao company, ma tangata o lo whaatala noina. Na o io ia i e talia le tama, ona o le tūlanga. Te lele ai a tama ono la sau wal tama le lunga le tūla fono. Ai iai fo iai ai ngā re sau wale tama le tutona le tūla fono le mea sa apalai e ngā ruenga lea. Nā o le afo le ono i le afiafi, e mawhai ona ia whao ngā ina ai, le vai la au lea. Ona ole le taimi o le tae ao, e o atu le afo le fitu, wama maa ese malono tino le tau wha niva fo i lea. Ia, o peira o tūlanga rena, wa ese fo ile alungo ngā luenga te tono Amerika, pe ata tōwa ai fo iai. O le telo kompania whaina le mata upu lea o le ngā lue o le tangata ai, o le lato le tangata e whaatumu le pepa, excuse me. Ai whi mai whaasa ona e positive the truck test. Ai maisa le mani wana.
So mind you foila, e yaile ai a te tau ar tangata lea, e challenge ai lea fo, the decision making, aso se company lava, ai te lola le tonu, e pala ai lava le company, pe a o te tonu o fale tele o fale whamasino, e pala ai lava company, pala ai, ona fo o lawa la uman tu sia tonu le tula fono. Ai lua foi la vaenga e va ai le i ai le company ia maise ia matone faia interview o me fa pene. A saule card o la valid mai lava to va ai tua e ai taimi fa o ngai ma pepa mai e fanema. Ona fua le ia i o le taimi o lau ngā luenga ma le taimi o le tiute le tangata lea. Fate ta inga. O le tūro te iai ia telen whaunga masini mo tangata ma leu. Ia operator se la ia e pasia umalawa la tu tusi mai lalo le whengainga ma osha le traininga a tua wa umala o whainga luanga. E te tauna whaalai se ne umalawa le handlinga o masini nei. Ia e AV18 no tangata ma leu. Ia mo le safety. Ia e tatala no le safety. Lala le nā wa tali ai le uso lea. Ia po le ana le whai mai o company le mwhainta le ai ona o lai sau wale tama le lai sau lunga tu la fono. Ar fisili lai whapea. E whaape whea la ai te ua alu le tama lea ula le tama lea i le afor se folu lua. Sorry, mai le afor fitu i le afor wha. Ai te ua ula le tama lea le vai la au. Lana maruana. O inala, e iai la le sao o le company e mawhai ona whaamuta ai, whaamuta ai le ngā ruenga le uso lea i te tonu o le iwas furu aso le vavaia. E mawhai ona whaamuta ai to extend lesi toru masina, ona vaaile i te tonu le ono masina le ngā ioinga le uso lea. So o mea nei, ea foi, tato te wha ai iai le tūlanga le iai nei, e ese le tanga te ula le marijuana, ma le pepa le whaali. E sau wala na ia test, e lanu moana vai, ese le tanga te ula marijuana. Ai le ese pepa. E sau, e lanu pingiti a toa umalawa te toa le lanu. Ia o vaenga la nai e whai ei fuanga. E au mai pepa o na vaile i o mātou iai, i o na whaile o Filifilia. Ia, e peina le na whailoa tu pēr i le pa ia mal mamalo le tātou watu jo whapea ia ono o le atunu o lai talia nei mea o marijuana whaongatanga e ilan o lawa latu of medicine but under restriction a le tamalea e le mawhai ona ia ula ina ona ngā luele i lalo le afo le fitu e tau le afo le wha Vanga na ai le afo le ono o lo whaatanga i na ai matatala i lana fo mai. Wai ese umalawa tangata e whao ngā ina o le vaila au lea. O le vaila au le tama lea, e mo i lava e le ni niva i le tama, ona wawe ese le vini niva fo le tangata. Ia ai e ta tau pe lava, ona tausi usi pe i lewe le tama lea. I le vainga te tono rana whengainga ma tono o le company. E pēla le mānia ia o whapea e se i tātou tala noa le tū la fiafile nei. Ono le te le i o le aunga. Tātou te wā ai iai i le tuspa ia fo i malana ia tala noa ia te i tātou. Whape whea no tātou talia na o le tangata whai mai e alu le loto. Ai le talia ina o le tangata i le alu le loto. Ioi. Mawhawhawho i le winga o le whamatalanga. O le tama le ula i whala au whasaina. O le tangata, e le ula. E ula e la au whasaina, a e le whaatangaina. E peina o mai ele manatu lea, ona, i le vaai te toa i ai te tono le le mata opo. E whailawa sina te le, o le vaai i ai o le tangata kerisiano, i le alofa iso o se tangata lava. A iai lava me mua, te tau lava o na tā pena. Ai le whaia iai o whai unga. Ia, tātou umalawa, e le pei tātou o Yesu, e roa Yesu tangata, mo savali mai, encourage Yesu, tau whai Yesu e au mai tangata tonu. A te tonu o ngā ruenga nei,
e vaai lava ia i le tulafono. Ona e le tulafono le land e te tau lava ona usta ia pia lava. E le tele o tangata e iai e hei o tūlanga maurulunga, ia o company tele, ia la tova aia marwhae tete, ia e pui uma ia vaenga e lua. Every aspect of the interview, everything has to be in line. Ioi. Ia ato o toa lele iai le talanoa ina o mataupu. Ia e māneia, e māneia o fia le uso, wa mawalana ngā luenga. Ia wa ia talia fo ia, we all follow up with the protocol. O teimi e whaongai e na ia o teimi e le whaongai e na ia, wa malama fo i tama i le tūlanga lea. A le mele le iai, ina umantara no ma le uso. Iva, let's say 10 more months. Petro se furu masina ave ese mai le vai la au ma le tama. Se furu masina ave ese mai. Pawana le miti la fo o le ngase sa ngase le tau lea. Ia, le na se mea fa le fa pea e tūle e se tamale le whaintalia peo no whai atu. E talia umalawa tangata e o mai tono le whale o le atua. Ioi, peo tangata whi mai wa le leile o langa, o le tangata whi mai wa le angare o langa, le e te tusa umalawa. Mataulia fo ta talo fo e la wali e sa whai e to lua tūlunga le wharesai o whai mai. So le tuai, so le. Oa, wa oile peo la o vaenga ia. Le anga iu a mi o la wali ia. Tua tele o le whang tama le anga, le no nofu ma la wali ia. Ai tūtanga tanga sana whai mai le tuai, o au tangata pitu silin wha le tonu. Wha mangalo mai e tea. O peo vaenga umalawa nā, o te whaia o iei pia o le teimo te whatatala noi ni, ai se tasi ni ngā ruanga. E whai lua fo i le tangata, you are valuable to me. Why I take my time off out of my day just to sit down and have this interview with you. Ia, o mela mana iai, au mai lava i le tua mafo whaunga le lei e taratala noi le tangata, it's not so much for le whapea o lai mana o tangata le fia whai ngā ruenga, o lai fia mana o e tausi se ngā sue se ngā ruenga, o mena, o te lewa ai e pia o tala noi lau vanga o te interview iai. We all can do that. So sesi lava o le tali le na, I need a job. I want to take care of my family. But the question is behind, I always ask them is this. Are you willing to take a risk to work for this company? Ia, o fesili la le na. Ia, e tu watu pā tonu lawe fōringa wha pero tama. Yes, I do. Ia, on fesili le iai, ia, le risk la le la vai atu ia oi. E le sau experience. Are you willing to take the experience and the training for, e train e oe wai. E eser whai mai io. Ai nāna tu watu ata tonu le whale fwere ta o tui tino tama fo ia. A ewa e tu le whalinga o tangata o ti te ua toi oso mai fafo. Ia a o vaenga na e mana ia fo e tala no ai. Are tu langa na rewa i la tunu unei Latu le tangata ia a whapea oe nea te whaonga ina le mariwana. E whaonga whoilo so i fua au mai ala fo mai. Whaonga. E leia wa sesi toi e whesilingia oe le nātu langa. Aisia, ona fore nā wa whaonga ina le la au. Mō ngase. E le fore la sesi e latu whaamasina oe le nātu langa. Ana whapea le whina ngalo le tu e whaonga ina. Ia e le tu ua fore scientisi le mawhau e whaonga i ai le nei la au masu e suenga. Wa lewa tere na su e le la au lea. Po le a le au ngā o le la au lea e le tino le tangata. A le tele la su e suenga. Ma sandia i ale su e la au lea. Mai e file mu wai mai e file mo le tino le tangata. Ia fia tele la tama yaso ia na whaapusa o tama awaso la nei. Ia e moni lava o lai whaapusa mai. Ia wale to ele vai la au whare tonu wapea e o na ele tino o tangata. Ia ai māneia. E māneia fo ilea e tele fo tangata e le taliaina. Ia
e fui tangata la tau te taliaina. Ai o le fisili lava mo tātou ia lau kerisiano ia le aso wiloa, le aso manatu. I la lea mata upu. Pe au ngā i le kerisiano o na talia o lea vai la au. Pe le au ngā i le kerisiano. Ai whape thea la pe a whape pau wale o le vai la au. La te toi. E au ngā i lo ngā se ngase le nā taimi. Ia o te lo whai atu la whape ia. Alulu e whaisau pipa whole a matau na ula tama ia. Lea. O le maalie i o sesu e ngol mero o tangata i maua le wha ma ia whaunga i le ma i lea. O le, sorry, le vai la au lea. E su e malawalo ma pe te maua i le sela. Io, po le are tūlanga la i o ma le anga vale ma le taumatau. Pe malolosi. Ia, pe wa o le mea moni lava. Ia o le telo istangata. Ia, mo ti ngā ana a whai atu e ura le mali wana fo i le amai e whane mai. Ia o tamana, tuu tamana, ia ula tama fo i le pu e leo ma ave kaloka. Ia pena o le whaingana ia i le tūlanga i le mata upu le awa fia si uso ia. Mawalo na avanoa ngā lue ai. Ai o le tūlanga na ia e whaftai fo si tau le lea ia i le amana ia o ia. O le tala lava ia fo. Le mwhaina, e le mwhaina o te te ia i le tama. Wa pāsia, ma le tasi lua tolu whāma ia te au le tawi muli. Ia e te mai ma pipa nasi o mata ia e sawa tolu Jesus tama. Ia positive, but like I said earlier, he has a right not to say anything. Lango la tau tala fas pipa tama lea. Ia isi teimi. Ia e ele langona fole pe e ma le tangata. Ai e fwese teimi whapea ia te ua opo le talia ia, mo le talia ina o ia. Ai o mena leo ia nei, o isi teimi fo ia ai ratu e whaatumusa o pepa re ngā ruenga, a whapea e lau kārdina ia ti oi, a mai e lau whale mai, apply for that job, ia whaliu maringa ruenga na rejected our application, I will go through the whole process. E ilo raja e alo toi tona labor board. Nei wala aule on a challenge le tonu ina o le mata upo le. Tātou mai o e whai ina le company. Whai ina. Ono le e le pipo nei whaatangai o e mawhai o na e tango fia le vai la aulea. Ai le whapea o se vai la au furena au mai e whaaleangai o e. Ai o lantu ina mai e Filifilia le whare mai. Ia. Nāna tō watu lava i lau mua whale le nei teimi ia. Fofola lau whala e mafofau iai. Ia mafofau ai e sau nao. A mauso mafofau. Ma ia ko meni mai lunga tato lau papa. Ia tato tofa. Ia i lea le maa nei o le nei tū la fiafi. Ia o le teimi le nei. Ia wa 5 minuta tia nei le tū la e se furu maritasi. Ia usi mai ala tō whafonga. Se tā tātu le musika le wawai e foi o le tātou mafutanga le netula. Ona tō e foi mai foi lea. Ia whaawa wina foi tātou tala noa ni just yam tāupu. Ia ma tātou e vai le nei pō usi mai ala whafonga.
e sasa ia ila Mai o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo le angi o karinga E uu whale aku ai sole se ukule nei Pe a whai so a ia Ia e whātalo whātu te paia ma maru ra tanu o lo mai mo mai lunga o le YouTube. Ia whāwhitai whamalo le mafuta mai le tātou por kalame. Ia o nese foi lunga o le Facebook Live. Ia malo whāwhitai lava le mafuta mai le neitu la fiafi. Ia au tātou tala noa i pēr i nei mata upu. O le ase awa o ngā mo i tātou. O le ase me tau ona tātou whaia. Ioi, i le o langa lo tātou nei on olai. Sili lava, awal whaamasino fuare tasi le tasi. E sili pā tātou tuu i le atua, e le lei ailan whaamasinonga, e a lofa mahanga le le tangata. Wa a whaamasino le tangata ola, le si tangata ola. So mai au so e ioe. A le to ulu mai popo, ia wo tāmo mo e mai maa, ia wo mai amo, ia wo saulea ma saulea. Le mawhai e tangata ola ona whaamasino se tasi tangata ola ona e le aise tū la whono e na nofo ma i tā ua. Le tū la whono. Nā le bingo le whamtalanga. Ona whai le tū ina mai tā ua e le atua e whaamasino le tasi i le tasi. Io e sai ei lava tua o Israelu i aso. O atua nā e tā ua o whaamasino. O le tā uina le nā o atua o Israelu i aso ia. When you see that word gods of Israel, many gods, is referred to many judges of Israel. O le mamalu le nā o le atua, i te tonu o lana no, i le whainga o whaai unga te tau mao ngā. Au tātou vai tau nei, a whamasino e tā ua le tasi tangata. Ia, ta ilo ia ti oi maulangona. E whaale make sense fo i le la tanufo, na fun whamasino le tasi tangata. O ne sa wale tama fo i le uita. E sa wale tama le uita i lunga, ia vane ma lia lava. Te vai e vala lolo loto. Oso mai leo maritama o ti a polo te tonu. Ba vai lua loa malo tangata fo i le si tu lolo ngutu mareafi. O le ala le na e whae tete tele ia tātou. E sili ia te tātou le alofa i le tangata. Nei lo le whaamasino o le tangata. O le lautala moni lava. E ila ngona whapena lo fia wapea ia la whaamasino mwhawhisiri o po whermena e iai po whermena sawa. O le mau te ole mena e tupu. O le ita. O le ita na e mafua iai. Ai e le leile ita. Ai aua le toto ai o lo lima. Pe anga vale ai lo ngutu se tu lo ngutu marafi. Aua ne i mamawhai o sautala. O le whainga tai o mata opo ne lala fo le fautua Yesu. Aua e te whaamasino le tase uso tangata. Ona fo ele o iloa e ta ua, what is the motive behind the person, why the person did. O tu langa la whapea, a tupu mai le whana vela na o lava sia o whautuanga. I mea whapea nei. Encourage the person. You know, tala noa le lei I le tangata. Restore that person as soon as you can. Ioi, wa e a latu nei oi wha masino le tangata lea.
ai ese le mafua anga na tupu ai le mata upu le tangata lea. Ona vaile ia ele fia le atua ele mata upu le na. Lale na ia tātou ala lofa io alofa la fatu sala tali yaso ia. Ai nei le tonole nei. Na pa ia lava potalinga na le ua talinga porta o Samuelu mua alu tamatau mua lava oso tamatau ai manatua o aso na o lao te ilo ye leli ai pongi sai le se fenga ngai le tuo te mala malamai o aso la nei ai le ua ta o Samuelu o te faliu ai le alu tamatau ele yaru tamatau ai lua lava enga o le Italia o le fetala iai a le atu ia Yesu ia tātou va ai tino le le iai la foi fa manino mai e Paulo ele lei o lo wita ele lei o le ita e o fa tasi lava le ita o tangata ma le fia o tangata ona foi sa o foi le ita ia Yesu ai le ia nga sala Yesu e moni lava fa longo foi sa to e tala noa Yesu le mafua anga na le malie ai i le fale o lon tama a tu lava tato va ai to ai le potu lava le sa fa ava no ina mo tangata mai no ese mo tato o ina le potu na fa pitoa e o atu iai tangata no ese tapu wa i le atua ia wo mai le wali ia fa ila to supermarket iluma ma pui one ese tasi o se ton le la lusi le ulu Yesu ia tatu tala no lusi le ulu o le fia Yesu tau ai lo fa lau ia fa to fa aulo o mamanu ia sa fa ia le trade la vaenga le e fa pena fu ila ta ua fa pena ta ua le fia nei le se o nga tate fa masino toi i le tasi ala e fu il fa masino nga o ta ua e muli mai mai ese leu te potolo mata ma ai foi tala Yesu le ala le na there's sometimes when my daughter acts up and I ask her questions maybe only 2 questions then I hold myself back I goes who is me question her I know I'm her dad but you know what I need to talk to her tala noa e mana ia foi na malama ia ile tangata tu ile le foi le mafutanga ai a nofo la tangata foi le o tato vai foi le wingo tangata ai nofo fa masino e se a sa fia se vai ia e se a sa fia wo ia se a wai pa wale mela le manato le tangata le sole na le fa masino ma le su e o ta ita sole si ata mai mese su eta ita si a mese su mai ta ita io ai ata to vai le lava i le olanga tau ma fai bea io se e lo lava le toa pe a soul sami e lo le toa pe a soul sami mana tu o to le tala foi le ia Yesu mo na so mo ia Yesu ai halu va io i lo le lava Yesu fato tuo an tamaia e le ngata ele fefefe o sami a wa leva nei loa Yesu le popole o Peteru ma le whangota i aisea to te lo le tala yaso ia o le sami sapu lea Roma o le awala lea Roma fe avea ele telo traits a vatu o mai a o Roma i whaonga sami fato a whai nei lava Roma lau ele ina ua fina ngalo malia Roma o le a sua le awale sau mai a Roma tau mai a Israel sava vali lo tangata Israel o le manea i o le tala le te maua le tusi le tau the worst in the world tusi le na ia mawhauna e whai tau wale tusi na ia isa tasi fiso swani ia te o le manea i o le tusi o le winga from talanga le ala tonu lava le naf mai Yesu la wali ia mai la tatou wo le si tu vai va le fingo tala Yesu o lai lo le Yesu o le samiro mitiana e o mai Roma sau mai le sipito e o le sipito pau lava le na so ta inga le o nu ia o le alu ia i o fa
Awelo le leila va Yesu. Fatua tua on tamaya. Mole nga ore ngalu le lato popole. Popole le taimi mua le fatua ao o ale o vanga wa kolosi e la wali ia. Le laina le fa asa te tono on fewa i le laina i alu ya Roma. Wawaile le whainga Yesu tu sa o ilan au so o yo ia. Au le sami foi e lo loto foi. Nala le wingo le ne tala le mo tātou le afiafi. E lo loto le sami la tātou fewa. Tātou te le mai lo foi le fati mai o ngalu. I le o langa o le tangata. Ai tātou iei o le alofa i le tangata. Wa a tātou wha masino atu. E lai foi nofo tātou mo le wha masinonga e pito. Siri foi lava o na tāua. Wa e le teime fesilingi ai o e maa le atua. Samuelu na e alofa mone le tangata le. Ai se au na e le whai ai se mea na le lei ai. Ai se ana le anga tangata le ai tuu lava e whai. Io, o vaenga la le nā. Tātou te vava ai foi le iai. E ave tu eselo e tātou le tau whai e wha masino le tasi o uso o tangata. Ne vai le iai. E te moi foi lava le pō. Ai te miti na wa fia lo wanganga, lo loto. Wa whai o se ngā luenga le lei. Pe tasi se me le lei te whai le aso. E vi ia lava le atua. Tasi me te whai. Dala nā le te whai atua i e wha masino le tangata, le tasi tangata. Ai le se tū la whono ia oe ma oe wha o ngā iai. E matala wha pēlo tā loto saulo mal tama whaile anu liuri. Ngoto lo le tama nai o ngā te tonu le vaile iai. Toi pongi sa a toa i alo loto. O nāla leo meo tupu. Tanu o leo le tala whaile a Yesu. Sauri malama ai fia lava ia pō liuri. Maile i tala noa tus pa ia tātou nea fiafi. Ona umala le alu tangata ua malama alu moe, lai moe i le pongi sa. O nala maile le tasi o aso, wale o malama lama, ao lai pongi sa le loto. Le taimi tonu lava le nana o ia yuta. Faile malo se yuta i le vaai o yuta le tupe to vaai yuta ia Yesu. Afo le tala na Yesu na fata tau sa o lava le pola mai mato yuta. You cannot serve two gods. The money and God. Tele i o whetalai ngā Yesu, pe atato wa ai ai. E mua lava sau le conclusion na Yesu. Tu watu i ana au so. On tato nofu le ma fatu i ma faufonga ma wa ai ai. Mai, Filifilia Yesu la au so ole nei. Ole matu ale anga whai au tangata nei sole. La matu e mata uti au tangata, ole matu ale anga whai. Ole le anga yo a mi ola wari ia. O tangata matua i toto ala tau lima. Se tu lolo ngutu malafi. A te vaile ia le whainga Yesu. Le encouragement lau ngai mai tua Yesu. Fafanga tu watu ilona au so. So se taimi lawe whaile fata o tua Yesu. E fatu se mea. O winga nao le awali ia. O winga nao le awali ia. E whailo ia te ilatou. Va ai o tau ia i mata upule. E whape ngāt fo. On tau a watu o le lei i le tangata o le ato o watu iai. A o tau wā mio se i mua te watu i. Ina ia awani o tau whaamasino. E se tasi. E le te tau ana tau whaamasino atu iai. O le ala lina e mana ia. Tato nofo vore whai tau. Nā fo te leo whai tau lo tuspa ia. Fai tau lau tuse Filifilia po le ale tuse te fia iai pe amata ia Ioane. Nei nofa le fai tau ia Ioane. Ma nei e ule o mai o tala Ioane. Tuse le lei a e fia ia luka, ia luka. Vava e foi mafo luka ia ma tuse sing. Nei vava aile ia mio la uso o te tono tuse nei e tolu. Ma reko luka ma Ioane. E fai lava e te toi ata. E toi oso mero senso human foi le e te ata te whaalangu te roanga, pima niti lo tino. I le maa lie fo i o Yesu mo na taimi la wali ia. E tu sa pia ratu lesi taimi pa o papa le upo Yesu la wali ia. Ia ola,
pa ia e oina ofile le upo Yesu tonu. Ai mana tua. Awa te whaavaina no loto. Awa whaavaina, awa te tuwase au wala i le pongi sai, sawa te tonu ia te oe o le malama lama. Le ala fore na e tū le pongi sa. Ata ngai sila le tua ia te oe. E ila oe le malama lama. E ilo le lei mai lava i le tua oe o le atali ima na fine o le malama lama po ta maa po tina. Ia, tu uper wha masinonga i e fain wha masinonga la wele ele. A oe maa uia wa tātou o le ifa for local every time in life. Awa. Awa le wha masinoina i oe. Ai se awa utala nua le mitaupu nea fiafi. Ia teiloa. Fetai ia i lava i tai am wha masinonga i nei. Neva i aso pe tolu e aso. O le sau au le tangata tu i mai ia. Ia sau tu i mai lea wha masino. But mind you, ngalo te ia. Ia lava le to, o te nofo mafau o tangata nei, alana la tu wha masino mai a tau. They don't mean what they say. Nana fu o lai a whaina la tu loto. Ona o ma liu se tase pele ia la tu. Ona sauwaila le o lima fo e tu si mai ia o tala e whale fitau i isi taimi. Ona fo lai tinga. You know, it's hard for them to deal with grieving. They don't know how to deal with it, which is I understand. You know, everybody goes through those times of the, you know, in your lives. If I pena fuila Yesu, matua I tangi loto a Yesu ina wa maliula na best friend. Yo, la salo. Yeah. Ai le fa masino la Yesu fa le i tangata. Ano fa atu. Mau pele to vai. Ono sai. Sau se tas mai Yesu. O le tali tonu lava o mata upuna. Awa te tala noa pe sau se tas o lai tu poli maliu. Awa te ale fue fai ia o le mata upu lea i o le hama lea i o le mafuanga lea lea. E ha tili e o na se se le tangi le tangata le fali ma le tangata le fali lua misa. Ai au ngā. Olo walu te nofo le tangata le. Your presence makes a big difference. Pe o le nā le whautuanga lava. Nā le whautuanga lava tu ina atu i roto pa ia maro tō mamalu. Ina ia tausi le tatou vā. Tatou no nofo. Wai le lo le tatou vā. Vai, wā Matafeo tau whiololo mai ma le mai tatou no nofo le lalolangi. Lalolangi le nei ia. Wa number one lalolangi e melo le misa. E alea ia se me mawai. Melo le misa. E le ai lava ma se me mawai. Mai fo le misa ale na tupul tuspa ia le tatu te tala no ale tiro te fo le temul mali o Yesu. Na le watu lava la fita i oso mai ia pe teru maleanga ese ia to watu. Vai le misa pito i sili le nana mata o tia le tuspa ia. Se tu lo lava o nalu ese lo talinga o le le sa songi e pe teru. O lan me Yesu na fai. Tausi le file mo. E tu sa po wa motu e se talinga, to e tu ul talinga. Ai sea. Ona fo e tawa oma lava tangata i le atua. Tawa oma lava tangata i le atua. E ile taimi e whaiwhai la utala le tangata o no fo wha pele tuai wha mangalo mai ua sasi. Ua sasi la ova ai se e la tau tale wha msinonga o tangata. Ale ala tonu lava le nana e whetala e ile tua awal wha masino mai wha masino lo tangata. Matarona maua le vaenga fōile o le lefia tala noa le fia. Ai le se meo iai. Ma le tasi o vaenga e peto sili ana whainga tā. Wha pe whela o tangata wa wha uina i le tua. Ao lai wha o ngā i le tua le ti Apollo. E whato i lalo i le tangata lea. Pe o le mata upule sa ia Paulo. Wha o ngā i le tua sa ave Paulo, ave le tua Paulo. Wha fo i o ia sa tani se tōi le lea mi o Paulo nto e sau lea. Po le tala ia iopu, Filifilia i le tua. E peila o vaenga nā ia
Tātou tinofo vava ai mamau iai, o le asau va ai la talata mai, ia o mea nā ia e pule lava le tama le lo matua, ia e pule fo ia le afiafi lana ia ana fonofo, malana vava ai na ona tu watu lava ilo topa, ia malo toma male, peo se langona fo ile ia e mai tutoni ia ita ia, pea o tava ai atu ia ile tōlanga ilo tātou no nofo vā whakiarisiano, ina o le whanau o le tua, o le anima whonga leina ta apir whanau o le tua, whime sau le ti apolo, whata tupu vesi, ina ia whamasino le tasi i le tasi. Whamasinonga na, e ta apere to tele. Paual mena sa whamasinonga le na, o le ita, male ino. O le ala le na, na e whetala i Yesu, tātou no nofo whealwhani. Tausi pere whealwhani. Peti ngā pēr, no nofo whatasi pere whealwhani. Ai ore a tātou pese lea, e vai ai foi o le tātou porkalamere nei tūla. Ia roto e foi mai foi lea. Ia toi wha wau foi se sim tāpu tātou tarano ai. Ia Danny, ia malor whatasi mai I budget. Oh, Danny, how you say in Spanish? Hola. Ia. Hola mi amigo. Cuñao. No, cuñao is brother-in-law. Hermano. Hola, hermano. Ia, fia, talofa. Hello, sis. Ia, talofa. Whaftai lewa le mafuta mai tato porkalame. Ia, o se mai rato whafunga de pese o Filifilia mo tole nei tula. Coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to professor. Many questions to doctor. So many people suffer all over the world. In effect of the virus of corona. Please love, please love, please love, please help us all. Yeah. Please love, please love, please love, please help us all. Into 2019, coronavirus made the world die. Into 2020, coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to professor. Many questions to doctor. There's a million people dying. Many people crying. No more flight to the other countries. No more visit to the other nation. Tears of love, no time to visit the family in your pollination. No more travel all over the world. Into 2019, coronavirus made the world die. Into 2020, coronavirus made the world die. Many questions to China. Many questions to America. Many questions to professor. Many questions to doctor. Please, Jesus, we need a medicine. So many nations, they need a visit the family. Please, Lord, please, Lord, heal the world in your name. Please, Lord, please, Lord, we need your holy name. Into 2019, coronavirus made the world die.
I ole nasa o tō whaafonga mai e se tasi fo I walo Samoa. Ia walau I loa fo I lana tāleni o Victor e salo. I le pese many questions to coronavirus. Ia whaafitai malo lava I le matango fie fo I upore nei pese. Ia whaafitai o le temine tali me tato whaasalalonga ua tōlas fo mare 5 minuta te anyele to la ese furu mare tasi. I le afiafi o le asfareile. Ia se o pepe tau vau, ia whaafitai le mafuta mai, lole vaa fusuanga, whaafitai le mafuta mai, ia nese fo le mamaru la tanu ulunga o le YouTube, ia whaafitai le whatasi mai le neitu la e le tātou poro kalame. Ia o le tamire nei, ia e hei pere tātou taimi whaatulanga ina, ia ona o e hei tuatuangia moa tai au, ia e whi au mga ruenga. Ia alfe maila le tuspa ia I le e peru e peru e whāna whaipas fuma le lima Hebrew 4 chapter 4 verse 15. Just a token for us tonight. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Manuia ia a tatu wawa ainena ia I le whai upo lea na o umalava nei pōpua ngāmu whainga tā iai Isu. Ioe, le tatu te e iai I le taimile nei. Ai se a tatu te tala noa le upo lea o le whaamasino. E I taimi tatu te whaamasino ai o tatu te ngā I vaivainga o mawhatianga. Ia o afo ini mea e whaale tonu. E mawhai fo I lava o na whaamasino fo I lava e tātou ni mea uale lei. E tu whesili le loto. Ia tali le mawhau. A le nā, ia wa whesili le mawhau a e le tali le loto. Ia ai polonga le tamo wanganga. I le tātou ola tupu wae ma le ola wa aia e tātou I vai tau o aso nei. E matango fie lava le soi fua la le lei o le tangata. Pe ato o tele tangata e sapaia pe patipatia. Fia support. O le tangata marona tau mwhai. So se tangata lava, e mana o mia lava e ia le tangata foilea e fautuaina, e apoa poai, e wha malosi. Io, leo langale nei, e o le whainga tā ia, o le whainga tā leo langale nei, a le eise tasi foile e fautuaina pe apoa poai le tamu whai e ate oi. E whainga tā foile e tā ua na mana malama, mai loa o tūlanga e se e le tau on a fight. In the name of our high priest, let me speculate a little bit in this verse. Jesus Christ, I curse the infirmity that have bowed the backs of God's people. Ele vaila nai e tonu o le talaina o le whai upu. But as he goes on, he says, I pray that so we can share together out of the word of God is peace, joy, and love, and patience. No. Ma e mana ia lava le tu ina mai o opole o le afionga le tua. Mana tua, te mi umalava ta te whaitau le upo le tua. The anointing of God comes upon you. The inspiring of the power through the Holy Spirit. Effect is a huge effect for le o langa o tangata. E le teimere whaitau manitiro tino. Yo, e te me te whaitau, tua pong side whaitau. Toma, toi whaitau. Goma, toi whaitau. Na halu wala ia le, te ia wa matala mai le manatu ma le langona o le tangata. Ai sea e whapelo tātou ni o langa, e sila fia le leila vai le tua, o tātou tangata. I leo langa leo la I tātou nei. Tātou talano, le tātano ia tama ewa.
o leo langa fou le wei tātou ina wanga sala ewa mātam. O leo langa mua lava o tātou tauna i o le fia le siang sala. Ai na o lo leang sala. O lo tātou leo langa le iai newa. Peo se mea fou fo i lea. Pe ai wa ai le contacts. To tonu fo lea le loto. I le wa ai o leo langa o le tangata. E le whapitora la whapera o tala noa na o tangata skeo siano, tangata whatua tua le ai, so se tasi lava. So se tasi lava. Pau lava le tangata soifua, lua tangata soifua le lalo, langi le neina soifua mai, na te le iwa ai i se ang sala ina wala pa au le ang sala o eva matamu. Aitu oia Yesu ia. Ona whananau mai leo tātou, ia wa afia umalawa tātou i le ang sala lea, le sau ya eva matam na le wingo le fam talanga matau le foi ya tatto tano fa pe matau le foi le talanga atam le tua fesile to ile to ya atam la tala atam sole a fesile foi atam ya ile tua tau e sol finale o mai tia le tu poi fa la vene le mela na e vai e tātou le saua le ang sala. O mea o malawa i e wha le tonu i te tonu o leo langa o le tangata. Ma fua mai lava o le ang sala. E tusa lava po ua whapa ia ina i tātou. We still, for the consequences of temptation. We still sin. Yoe. Mai fo ia Yesu, sa ia Yesu le taimi o whao so songa, even though he was the anointed one, but Jesus faced temptations. E peilava o i tātou. Ioi, peilava o i tātou. E tofu fo i la ia e kālesia, moro la tova ai i le taritonu, i le tangata o le whaolatanga. Ioi, tofu ai kālesia. I tip my hat to them. Nei Manuia. Ona ese umalava e kalesia mano la tova ai i le whaorotanga. Tele e kalesia, ia, e ese folo la tau awala. Awala tu i le whaorotanga. Aisea, ona fo la fo i le whaunga le tua i le whaunga ina o i la tau. O le tua, e ese lava awala o le tua. Ese lava awala o le tua. Ai sila fia le le tua lan tangata ma le tapua inga ia te ia. E loa fo ia le tangata le tapua inga o lo o iai le tua. E loa lava le tangata. E loa fo ila le tangata. Ona ia le tampo leo whamasino. I vaenga nei wai e whamasino atu ia lea masu e atu lea. Ai o leo langa le nei. A tatu tapua i le leilava, i le atua, i manino lau tapua inga. E sila fia le leia le atua lau leo. Nyoe. E sila fia le leia le atua lau leo. Le ala foi nana tua i tātou i Yesu, tātou wō i te tonu le loto le lalolangi. Tātou wō ma le tasi lava le afo. Le fasi pepa le tātou lima. For example, o le alofa. Le alofa. Ewe. E le whai mai Yesu i o atula i e oma ave pipana e whamasino. O le atala leo te whai tama whai whamanino atu. O lo walu. Ma le alofa. Ma le tangata e alu. Ma le tusi e whamasino ai le tasi. Afu le toi mori maua ia Paulo. Under the law, I sin. That was the power of the law. That was the power of the law of sin. Le taua mai Paulo tonu ria Korinito. Toi fa aile lei lava Paulo i le taimi fo i lea le o tia o whelo tunga mau. Le mori mau ato le lima suma lima. Wana whai le tala nātu se Paulo. The power of sin. Mai the power of sin. But thanks be to God. To our Lord Jesus gave us victory
over. Talofa le tina ia papa lo Mary Collins, talofa ila usunga pastor Fagalilo Samuelu Matafeo, malo so fu Manuia, malo fo ile tautua makina fia ile nei fiafi, ia lo fatu en car plus, ia fafutai tele lava tina le mafuta mai le taso Port Kalame. E peila o vaenga na. Tatou toi fotu wa ia ile mafo forward o i tatou lava ia. O lo fia ia le tangata sa feme o te lotu mamono, o te lotu asafiti, o te lotu pope. So se lotu lava. Ia uia. Aisa. A whapela vo o le fina ngaro leo le tu le tangata o lana awala le anu le whaalatanga. Pati pati. Fia uia. Wa uia lo wala mai sama. Lo ta iti. Sawa uia o le lamo sa ia so ia. O le aonga. Pope. Ia. Tore, ia le awhalafa i te tala i whaingawa onga. Toru masina alu whaleata. Whaleata ia. O walo i te sangele. Maritala lo ta mai atia. So tau i sangele. Ave o i sangele. Ona. E mana o le dream la valontina. E o mato i te sangele a onga i ono le mato tina. Tina o tama. O le popi lava i lano yaso i sa vai. A o lano yaso na lesi lo ta iti. Na lo te popi lava yaso i lano. Te whawhetai fuela au ia i whai au. A iutai mua mua. Ele la tau a oa onga. Io e hao ia leo. Wa matau lia wharinga ngana le pope. Se tatu tana noa fo. In a way, ese mai wharinga ngana le pope ele whaoratanga. Ele ngana ari kerusiano. E haru lava le pope ele ngana le mana ia la whaolongo. E le tutusa fwori te leo upo le pope ma upo le ale kerusiano. Ele whaamatalaina. O le mana ia le whaolongo. Ia, lai winga la whamtalanga o nasa a oa o whewhe au leo whalani. Te ma leo whalani ma le tangata leo Father Dennis, le pole le nasa ane le yaso ia. Ma jori rawa la vaenga ia to olua, te ma leo whalani. Sama pātele lea. O le whaamsino. O le whaamsino, o le mori maua le te ma leo lea. A te tūwha tasi le whaamasino a Loma, ma le whaamasino Israel. Ai tu tonu lava i le vāo Loma, o Italia, ma Israel. A tūla Yesu le o ngā tonu. Ai ava ai i whaamasino ne Yelua. O whēr whaamasino i ave, a whēr whaamasino i le avea. Te mana tua le tala le ale pātele le sāwhai. Whamai vai o tō. Po le a lava tangata malona tupuanga. E ave umalawa Yesu tangata ona o ana tangata whau. Whai whiauna lea sa ia o ia jau le mele mo tangata whau whaimai Samuelu. Whai te telo tau tala le mafo whau. E awa onga la ia whai whiau e tu sa o lava tala. Pātele. Mai Samuelu. Tu ulo tau tala le mafo whau i tangata whau wina a le atua. O va tsole. Lai te tele au sure li au tala le matua ma mafa. O lea ongana sa o i matua i pātele e uta. Tu usa o lava tala. O le temi nau a te whaalongo kilo tino. Pe e taia o i se. Te pe se pāwhale te tau i e tala. O le whesiri pe e sea. Whamari tala le whewhi au lea. O le tangata lava ua tuu iaile a au le tua wa whaahe iaile au le ngangpa iha. Iava. Iava. Lala na e whamata malo le whewhi au lea mātou. A o tō o atu i whafo. Ma lea onga ma le roto a lea onga. Ia o tō lo nāwa i o tō mātua. I wha uina o tō mātua.
tangata umalava ia wa papa tiso ile nganga pa ia. O tangata whau umalava ni nā le tua. Tala whewhe a whemai, awa ne I toto a auto lima. Ne I sēla auto lima se tangata wa whau e le tua. Le anga salala le nā. So mai le au soe. Tala le whewhe au le so mai le au soe. Ai se longa mato I ta e lo fatu ai loa e le tua tu mai ate o I tali. Ai tala sa o le whewhe au. Whae tete aua. Au na whaau ua le atua, o tangata papa tiso le atua, o e whaatua tua, aua ne I tu ua I eise tala e whaati ngā. E o mai le aso ne, eise taimi, e adu aru la, e tau se atu le tala toi mawhawhau tala lea whalani. Ai sa o le lei, le awa onga la lea le whewhi au lea. Marta malo le o Father Dennis. Ta tala I ta malo le matu mawhawhau le wha ai te tono le sa tauro. Tala whewhi au whapai. Matau le whi o tona sau Yesu e maliu. Io nale io matou. Mana tu o teimi lea. Teimi leo watu whatasi ta meti lotu mawai. Ia mata meti o le e kare sia. I wasi a o le teimi whaile matou assembly fo ile le tai au. E whai a toa matou assembly. A o le teimi o whaile misa. Ia ona tutula leo o nana nofo la leo ta meti mawai. Ili awa lava man whalo. E wha mamalama lava le e kare sia. Ia e vanga nā ai wa hulu whale atu tono le kale sia ian. Wingala whamtalanga. Whamaritala le as whewhe au. Sau lava Yesu ia sau e maliu. Ai ele si tangi nā Yesu le tangi muri e le unga le la au. Whamai. Whamangalo I lato o lato le lol me o lato whai. Ia taimila na nā o le fia tasi le afe valusifu mare wha. No, I'll take that back. Valufitu. Tasi le afe valusifu mare fitu. Whamatala lo le tamalo le mafua anga o le mata opola. Hamai, le alofa la le nao Yesu na alofa iai. Ia te ila tō whamasino ai o ia ina ia oti. Na whamasino ai ia. Whatatau ia wali I whamasino matangata ina whamea wha sa tauro. La vea toi mapilato, la vea toi matfita roma. Ona foi. O lan tatai lava. E lema whaina ngalo ia te au le tala whewhe au whemai. O le taimi lava to te whaitau e le tala ia tā vita. Ono tō mana tua lava le nantu o mai lava e tā vita. Le anga sala o tā vita I le anga pa ia. Ia saulo. E o mai naso ne. O te mana tua pe rawa le whaiwhi au. E moni lava wama liu. A te loa. Tele I o mea te mana tua mai le whaiwhi au ne. Ia. Le lei foi le. Ia e alu ero ta mafo fau. E toi. Apoa I e fo I leo langa o ia le whaiwhi au. Nala le nā le wingala o whamtalanga. O le ia I loa fo I e se tasi tangata ma le tasi tangata o na tausi le vā. Le vā whera mai. O na ia fio ro le tua te tauno le tangata. Ai tango le tangata, fasi le tangata lea. So le ta whewhe so le. O nala le sa o le tala fo I le whai Yesu. Aua te whamsino. Aua ne e te ngā I le ita. Ma e anga salai. Aua te ngā le ta mang salai. E le taimi ma monu le tala le tangata. A te rola le tali Yesu le mata upuna ia Peteru. Mata le foi Peteru na se sea o Peteru la vetalinga o Peteru. Halu la tolinguto Peteru. Halu la to Peteru. Ala watangata, ole matua le anga whaia o Peteru mtautia. Atu whaitau fulang background.
O le matua tangata e sili atu al kempenga pe te ua le kempenga to te lo tangata i ai nei a. Le ese i o reo lango tangata le nei. Waila le tali le tali e Yesu pe te mai whawhia na o whamangalo. Le tala Yesu, whawhia. Fitu se fulu whatere a fitu. Waila toi tali Yesu. Wailo le leila wa Yesu. E pa u pe alava i tātou. Ai le leile pa u i le ala maulalo. Le leile pa u i le ala maulalo. E maua i le whea alfani. Yoi, maua i le whea alfani. Mai o tangata lava i toi fo ilona a inga. Malana wha masinonga. Maua i le whatu o le atua. Wai a le toi fo i a tāwita na fo i ai. Toi alu lava tāwita i ilona ia lava. Tāwita. Ilona ia lava tangata. E vaila le tupu mai le whatu o tāwita. Tua i sulu a tāwita su e le whatu o le atua na maua le mal whamaun. E ore temire nei. Se wha wau pere tato pokalame. O lei fwere si pese manai leo le atai natu. E vai ei foi o le tato pokalame le nei tūla. E wa leo toi titi umore tato teimi. Ia lima suma le vale minute te aine le tūla suma tasi. Ia usimai ala tō whaafonga. I le pese o Filifilia mo o tō. Sa omoe ile po mafaila umiti fa solo ume fafanga iaso atelaiti taule manino ilawai ilo tume
Ia whatala whatu te pa ia man mamaru o le tanu o mawhai o na mafuta mai. Talo whai tina ia papalolo Mary Collins. Ia le isa whaina tina ia o na ua tali maro tia fo ia lo mota ia whaftai lava le mafuta mai ia Manuia ia le taulumanga o le fiafi ia mar whanga solonga. Ia whaftai tele lava le mafuta mai. Ia o le taimile nei ia I am here with my daughter, Annalisa Matafeo. I want her to come and talk to us about her experience in dancing. Why she loves dancing and what is her call in the future and why dancing is so important to her. So Annalisa, she is my fifth child. She is 11 years old and she will be 12 coming out this month. And I think it's good too for young ones, for young kids, to just having a chance just to come up and share, their talents and things like that, in our life. Annalisa, thank you for taking the time to come on our program and Welcome, Dad. to share your thoughts and why you love dance so much. I really don't know. Honestly, part of it is because half of it is my culture. Yeah. So part of it is your culture, right? Right. So when you first start learning how to dance, what it motivates you to dance? You and Mom. Okay. So when you look at dance, what is the good lesson that you learn from dance itself? What's a lesson that you learned from dance in the group? Huh? What lesson that you learned? How to work like with other people, because in certain dances we have to communicate in like a way and kind of like follow each other's beats and stuff and all the beats, so it's like teamwork, I guess. Okay. Okay. And when you dance with your group, do you think trying to learn all the Tahitian dance, Hawaiian dance, do you like learning those dance Yeah. somehow? Yeah. Why you like the Tahitian dance? I don't know. I kind of like the dances, like Tahitian, like the beats are just like fun. So like whenever we dance, the dances are always like fun. And Hawaiian is just calming. Like it's like Samoan. It's like very calm and not so out there in a way. Okay. All right. So let's talk about your salvation. Now I'm going to put you on the spot. Yeah. Now we got to talk about your salvation. Okay. Share your salvation with all of us. What do you mean? How did you come to Christ and what's your relationship with Jesus and all that? Okay. So as a baby, I grew up with very holy parents. I grew up in the church. I was at every church event. It was church every Sunday, every Bible study, I was there. And I think at the age 7, I was baptized by my dad. And we used to go to camp, and like ever since I was old enough to go to camp, I would always just be so like open, because I didn't have like no distractions from my phone, so I was more focused on God. And yeah, I was just kind of growing up around church, and it was just church
church, pray before every meal, and we still do that, and just pray all the time. And I just grew up with a pastor dad. So, you know that COVID-19 has been a nightmare Yeah. for all the church goers, right? Yeah. So what is your advice for the people, and tell the people about your experience? How the church in America is today? Well, we got our church moved back inside, but since now we're inside, we can't sing or kind of like do anything at church. We're kind of just sitting there and paying attention to the pastor. And my advice, I don't really have any advice. Okay. No. That's fun. Okay. So now, last questions for you. School. School just about to go back in. Are you excited? I'm not going to school. But for the other kids that are going to go back. Yeah. Are you excited for them? Yeah. Okay, and then the following year, you'll be able to go in, or you're still going to learn online? I'm going back full. Yeah. Everyone goes back full. Or next year. Ole tūlanga le ia o ngā Amerika, le talanola ia California, le taimi nei. O le ro foi wa mai le vai la au I tamai tai mali I whai a onga. Ai pe wa mamosu e fui whai a onga te tui la tau. Which is, that's their right. Pule tangata ia. Ilana ia lava vava aia I le whamai. Te le whai a onga whamai e le māsani, e le au ngā le vai la au ia te la tau, ai siri on tatui mo tamaiti. Whamai mo le maua mātua. Le ai, mo te taun tatui o tau. Pui o tau le awa ingo, le awa awina o le whanau. O le pese toso ngā mai al mea la vainga le lo whai nei, toso atu lea, toso mai lea, toso atu lea, toso mai lea. Ai ole me te tau lava, ole me te tau lava, ole o mai whaatasi lava o whaia onga mare tu malo, e whaisa la tau taratala I po whee se la tau loto malie. Ona o le whanau, e mana o mia le whanau wa awa onga. E ta tau le whanau ona tue foi I awa onga. Ona e vai alofa foi le whanau. Ona le atele ia, te ua tele tau sanga e whaale tono ia awa onga le whanau. Ona le lava o awa onga. Ia ma telefo nisi mea o ngāre o la tau wola tupu wae. Ele nei vai tau, ia maise. Ia o le tau ma whai fo I la tau. A wale sa ilia ina o lo la tau du manai. Ia o le hela pe o leve vesi ere to o telefo I o mātua. Ia o I tu malo, ia tono fo o tō maua se tala, ia o telefo ia I tu malo wa ave tono whamasinonga, ia o sue mātua talu ai. Ia tama lavare nei o coronavirus ma leo ngaonga lo iai. Ia tau ipu, ia malo lavare mafuta mai uso, whengai mari. Whaftai te lava malo se fo maua lau sunga. Ia whaftai te lavare whatas mai. Ia e peila o vaenga na e tātou te vava ai fōle iai. Tātou nofo te talo. Ma fo whau fo iai I le whanau moro lātou ati na e ni lumanai. Ia e au ngā. Le tātou no nofo fōle e whaatasi. Ia e tasi le tātou loto. Tātou wala au I le tua. Ia e au mailava I le tua le whasino manga. O le mea te tau ona tātou ona iai. Ia e le leilava le tua ia te tātou. Ia, le isi mea la wha le tono e fōi le tātou nofo vā lata ma le tua. Ia, hei teimi moni lava e sasi le tangata ola. Ia ai toe
mawhaila vai le tua tue whātonu tonu, ia, pe a talo tangata i le tua, e pe ole, pe la ole mamawhale nā le lo pisa i le taimi nei, ma nao whai a onga i e tamaiti mua tui, ma nao mātua e whai a onga tui, ale me tau ana iai, e tau anta tui mua whai a onga, ia, ole, e ta tau lawa na e whai a onga ona, e pui a mua i la tuwa i le o te whanau, ia wa i la tau ia wa mātutua o la tau sanga, e wawena a fia la tau i le whamai, ia o tamaiti e rai maa rosi a la tau tino, ia, pēra o le manatu nā fōile i le whaai e tonu al mālo, ia. A temire nei la tau e tai natu tato pese le sisi wawai e tato fianga le nei tūla, ia to ta liu mai lea, ia. Whasi tala pūpuu, ia, nā tato te ere matau mā vai le nei tūla fiafi. Ia, usi mai la tau whaafonga i le pese o saunia mo o tau.
Ia talafalava ia o le temile nei ia ua se furu maliva minuta te enele tula e se furu malilua i le o vave au o le aso tonai ia whaafitai lava le whatasi mai le tatou polkalame ia whaso solo pe lava ia ua le tu mamau lava so tatou teimi ia tatou te a matau mawai i le lofa mareanga le lei o le atua. Ia o le temile nei ia e eile matau pui fia tala no ina maloto pa ia maloto mamalo e winga i le vaccine second shot o le tui leo le coronavirus le vaccine leo le whaunga e te atu le coronavirus e iei ona side effects e fau le vaccine le te tonu umalawa le larolangi atoa manatua o le au mainga tonu o le vaccine nei, e te atua i le siama e a mona onga. A eila i a side effects fo ia e a whapea te ua whaiso tui lona lua, pe te ua ti ngālo tau au, pe ti ngālo vai, pe te whaalongo te pe e mini se ua walo tino. Ia o lesi nā side effects o le whamai o le tui lea. Mind you foila awa le freaked out ai ai na ona fai loa atu pe lela wa i langona mai i le siufongo taia fo mua tu ina atu le side effects pe toi seni lava le na ona tāua i a tei tātou i o tātou i loa ai ai le ti ngāo tau au i a poso ongo iwi ai maisi lava so ongo iwi e ti ngā all the joints for whatever the vaccine would travel. Ea a fi ai o le ti ngā nai tono lo tino. Ia pau lava le vai for 4. E ma whai nei alu le ER. Ai awa te so ona solia ma le ti ngā rest. Fai le wha ma malo vai. Ia awa fai le wha ma whai lo tau au. Ia pe o vaengana ia polo pātua se to lo lava. O si nā vaenga i effects o le second shot. O le ai se ale le mafu anga o le nei effect. E se umalava tangata. E se umalava tangata ma le vaila au lea i o latu tino. Ia o te e whailoa toi le pa ia mal madu. A whape te o tupu mai ti ngai o vai. Ia te o ti ngai o tamai vai whape o ai o se nunu. Pe ti ngaru tuli whape o ai wa se ele tupe o lo tuli. Ia se tulola po le hivi fo i lea i lo pātua. Ia o vaenga nā o le tamale pe a e wa ese atangata malon tino. O le disk la le numela 5. Tasi lua tolu whālima. Le disk muli ale tuol pātua o tangata. E tau whaalongo lai o le se taimi. Pe e maua o le mai fo i lea o le saiareka. Saiareka, o le tamala le nai inflaming. E mō atoa te whaalongo atu i lo tua pe o le amalepe. Se tu lau. O le disk nga. A inflame. Whane pe wa pukta mai whafo. Ona la vele le wau le vai. Ona saula le ti ngana sa wera rio tamai vai. E tai whape nala le wingo tamalea. Ai mai se lava le tangata le wa umona whaile tuilongo lua. O les tangata la e sao mai ia le afia. A o les tangata ia pe te wato se masina ona ia ilo side effects ia. Ia e nana whailoa tu lava. Mana tua le teimina whailo tui ia o side effects la na o lesi na vahenga o le tuilon lua. Ia pēla wana whai atu a tupu ia te oi ia wa e loa ia le wa whaalau loa atu ia te oi le teimile nei. E te tu salava la le sawa le Pfizer ma le sawa le Moderna. E vahenga ni e loa. Like I said, ese umatangata. O isi tangata na ona maua i la tau fo i lea le pena o le ti ngā little bit of fever. Ia nesi tangata pena niva ulu. Ia pena whatu lesi tangata ia matu e ti ngā re tau au.
Whaalonga tu i le tau au matua i le mawhaina ngā ioi, o vai wale mawhaina savari le vai, ia side effects na ona whailoa tu la vare o topa, ia mala o tō manu, i tupu mai, ia peo o ia te oe, ia nawa e loa, paua tonga fite whai e le tamare nā, ia rest, malo lo le tamana, ia wā e awa te tama whaifo le tōna whaatuta ia ti ngā tamana wai, e rese taimi whale te alupe te o mini le wawalo vai, pe te o oso whafo se le masolo vai, ia pela o vanga na e au ngā, tātou te tala noa ma whailoa tuari tātou o mafuta, ia le side effects na nā tamo korona le afo, o Pfizer ma Madonna, ia, ma e le ilo la po le side effects o le Johnson, ai e au ngā, tātou te mata vava ai i le tūlanga. E o iari tangata pe a wha pe te ua whaina ai o lo tino, ia tarusia, tarusia ia i awane e a whaina i le side effects o le whamai i lea. Ia o lesi vaenga, tātou tātala noa i tūla, i le nei tūla, ia, pe ona whai lua atu pe lava. Wā lava tala noa tātou te ia, e sili lava le lofa. O mea lava i ufi, lava i le lofa. Whimai Ioanes fumal tolu whai upa tolu fumal whae whapea. The same way I loved you, you love one another. O le polo inga fōu wale nāna tu ina atu e le tua. Na tu ina mai e Yesu i ate tātou. O le whiar whani. Io e tātou no nofo whiar whani. Io e whapei ona oualo whaatu i ate o tau. Mai le whamtalanga Yesu. Le lofare nā Yesu. Lala fore nā e tātou te vai a Yesu. Jesus never once questions why we're sinner. Why we do things that we did. All he wants to do was just encourage us. I am here to forgive you, to set you apart from sin. Means destroy your sins and set you free from the bondage of sin. God has something good for you in store. God offers you a family of friends, and friends who are family, which is his church. When you transfer your trust into Christ, he not only burdens you, but he also places you in his family. Manuia. Even Jesus called you brother, sister, mother, and father. In this life, the Word of God revealed who God is. But what about our life itself? How do we reveal ourselves into the world? We do have fruits that tells who we are. Love, patience, joy, you name it. But the church isn't a place to go, but a group of people who care for each other in faith. You are the church. Your body is the church. And your body is the dwelling place for the Holy Spirit. The Holy Spirit don't live by you. The Holy Spirit lives in you. The Holy Spirit was once became a homeless God because of sin. And the Holy Spirit don't dwell in human being back in the days because the forgiveness of sin hasn't fulfilled yet.
atonement, covering. And that's why God always have the Holy Spirit upon the person. Always have the Holy Spirit upon a person. And even when God talks about the Holy Spirit is with and in the person, talking about in life, but not in the person. Because sin make us dirty. And God don't dwell in the unforgiven body of a human being at the time. God heals his family. When you're tired, God heals you. When you're weak, God heals you. When you worry, God heals you. When you're disappointed, God heals you. When you face reality of life through death, or somebody that you love is departed from this world, God heals you. Maybe unexpected illness. Maybe a report from the doctor is not so great. Maybe you're facing reality with your job, not knowing what to do next. That is not something new to God. Before all this happened, God already have a second plan for you. He promised you He will be with you, not just for breathing life, taking care of you, because you are His reflector in this world. In the church, we use our gifts to praise, but not only to praise Him, but to love and to share His love with one another. You know, we all belong to one Father. The same Father that He already got His hand dirty in the mud, mold us and breathe into the nostrils. And here we are. Today you might be thinking about this. This is my life. But let me tell you this. The life that you're in now is the life of Jesus. You're a new creature. Jesus breathed in you, and sin come out of you, and you became new. We can all turn the chapters of every book in our lives, but God can only turn one thing, is to turn daughter and son, family or church or country or village to come back to Him. That's grace. And how do we honor God? We honor Him with our worship, relationship. Maybe tonight you're still battling the illness that you're going through now. But I declare victory in the name of Jesus. Miracle belongs to you now, and you will be healed. It takes faith to declare and receive victory. And it doesn't matter how big your faith is, how you measure your faith.
God knows how important of His mission in this world. You're the reason why. You're the reason. Somebody may disagree with you. At the end of the day, we're still brothers and sisters. Are we still going around and feed our spirits with, I don't know how I'm going to do this. I don't know if God hears me. But let me say this to you. Let's not talk negative into our hearts. Let's not train our mind about what negative is, but train our mind with the inspiring Word of God. Telling ourselves, look, my Father who sits on the throne promised me good. And I know He will deliver me from this illness. He will deliver me from these setbacks. My breakthrough is coming. His love is more than all can I count. His love is huge. There's no one else can decide what you need to do in our lives. God already decided. Jesus is the answer for you, Tau Nuunga, Tau Ipu, Papa Laloa, Fear, and all of you guys who are joining tonight and yet I've enjoyed. The reflection of love is you, because Jesus left love with you. In the world He came naked. When He went back to heaven, naked. He left everything for you. He gave us the mouth to praise and to thank Him, and not the mouth that we're gonna judge one another and to ask each other and to tear each other down. It's time to build each other up. Enough, because Jesus went through it all. Even Jesus' family judged Him, but Jesus walked away from so He can be able to save His family and for His family to see the will of God in His family is to serve Jerusalem. Are you willing to walk in Jerusalem? I hope so. I hope today that you will come and make Jesus as your Lord and your Savior. It was hard for me at first, but then I realized I really, really do need to have a relationship with Christ. The love of God is not fake. It's like a membership, like you write your name on it, signature, a covenant, so to speak. But it's a love that is giving with dignity, with kind, passion, compassion, unfailing. So you can have the best life in this broken world. The world is already broken. But for us, He took us from the junkyard with the boneyard, rebuilt us, and put us back on the road so we can be strong for the world. Strong in love. There's always a pleasure and a privilege when you have that relationship with God.
Put your faith in Christ. Let Him work it out. When you go through tough time in life, take a step back and let God merge into your lane. And then He will lead and you follow. Brothers and sisters and family, remember what Psalm chapter 8 verse 3 says, when I look into heaven, I see the work of your hands. In a way, God was showing off, showing us, look at the star, the moon. Look at the heaven. Look at the sky. It gives us peace and joy. So, wow, God is with me. Because those are the work of His fingers. God put all that in place to reveal Himself. Tonight, I hope we all come to the point to rethink again our relationship with God. Starting by loving one another, praying for someone, spend time in prayer, read, your Bible, and share with someone what God is doing in your life. We understand storms in life when we are with Christ. How we do that? When a storm comes, duck. Oops, not for me. Jesus, bless me with His strength, so I may go through storm, and you can receive victory. God Himself map your whole life. Like I said earlier, there was nothing new to God when it comes about you. He loves you. And God wants to have a relationship with you. You might say, you know what, I'm not sure if I have a relationship with Him. You can ask Him tonight. It's not that hard. Just say a simple prayer. Father, I'm a sinner. And I do realize I need a Savior. And I don't know how to come to you with this broken heart. Don't worry about that. Just go to Him. And God will put you back together where He was always dream about you. As for once we experience, you have experience in the relationship with your Father. Above all that, when you make that choice, the Bible says, God stop all the work in heaven and celebrate your soul. Until next time, shall meet again in good health. And I hope this program tonight will reach you in good health and a wonderful day. May God bless you all. May God keep you. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it.
Whawhitai lava Samuelu le mafuta mai, whaamanuia le tua. Ia te o tau, ia te tulu o tau whale ia na whamanuianga. Whaatumuina i le tua tau wipo. Whaumosoloi le tamau ainga ia te o tau. Whawhitai le mafuta mai le neto la fiafi. E Filifilia o e le tua. E le swafo Yesu Kiriso. Let's pray. Father God, we come to you with our worship and our thanksgiving. We just want to thank you for your love. We just want to acknowledge your strength and your presence in our lives. We just want to give you, Father, our lives, our faith, and our trust. For those, O Lord Heavenly Father, that they finally has to come to you to ask for forgiveness of their sin and to have a relationship with you through Jesus Christ. Protect them. May your grace surround them and lead them. Thank you for all of us who are here tonight. Bless Samoa and the whole entire world, as well as this country, United States. Father, we love you. In Jesus' mighty name. Amen. Whawhitai lava le mafuta mai tātou po kalame. Church, it's over. Service has begun. Soifua mai Manuia. What a wonderful name it is.
to break every chain, break every chain. Hey, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To what? To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, cancer, hopelessness, discouragement, sickness, weakness, to break every chain, divorce, chronicles, break every chain, break every chain, break every chain. Christian dating for free.